Мөсим территориясында урман майданнары шоктой көп, бу чиратында урман янгыннары куркынычын икелете арттыра. В плане лесопожарной обстановки Муслюмовский район, я бы сказал, что непростой. По итогам прошлого года нашей дистанционной системой космического мониторинга термических точек зафиксировали 31 случай возгорания наземных иных категорий. Эти термоточки, они, в принципе, имели угрозу перехода огня на федеральные земли лесного фонда, успешно были локализованы и ликвидированы. Мөсим районы территориясында Мөслим Яңавысы Калинин участок урманчылыклары урнашкан. Районда урманнарның гомуми майданы 27 000 гектардан артык. Былтыр 56 гектар майданда урманнар тургызылды. На сегодняшний день, согласно государственному контракту, у нас по Муслюмовскому району запланировано устройство минерализованных полос в объеме 230 километров, устройство, уход за ними, обновление минерализованных полос, где непосредственно прилегает лесной фонд к населенным пунктам. Узган ел урманнарда югары класслы янгын куркынычы булу сәбәпле гражданнарның урманнарда булуына, урманнарга транспорт чаралары кирүенә 4 тапкыр чикләүләр кертелде. Былтыр Мөслим районында 41 термонукта теркәлгән. Быел да кызу җәй көтелә. Кырылык урман янгыннарына китермәсен өчен һәркемнән саклык таләп ителә. Янгын чыгуга сәбәпче булган гражданнарны саллы штрафлар көтәчәк. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.